Okay, let's do this. Day 3 of Asante Kotoko preseason. And I can say trust, a to draw and right who said 11 solid players. Initially, 10 players. And now, Coach Karim Zito, any technical handlers, or mobile against Muhi. Then so Bakubisa Pusu Numa, a can home and a do back. It is solid 11 players. And then ready to when him say, Kotoko company for a out of a lot of numbers are etwa edigu ye no now 11 my main fan count say Nyankopon edi adoma Burkina Faso for na expect you so mbeba be ka ho earlier on before say trans we be sha sia o mix o bass no nyame adom Friday o ma ba be dra sumdwemu a yes expect say 11 plus 3 na say enei konanim na akwa do 9 yes na bibia timi awie konimdie so ano no enti shadow say out of 11 players na yedi nkan a select wo mu no emu ba ko ye Togo ni emu ba ko ye Burkina ni e na Burkina for miensa esa beka ho na akwakoye ni du nan ano no sa e na yenim a anu ye ntwemu a ebobo edeba na ansa na ebekọ na enkomo bi a Coach Karim Zito arisa edi ahye ye no reporter ansa ano na enei akwakodi na so ye no ye kwakodi ni nyina no Da Costa Usu golden kick player no Kotoko enkomodi aguso kwa animu media de me kan se kwa animu ensisa bi ba na sibo so ameba be ka ba nyansi bo so yes sanso and a hearts of folk ekope Abdul Karim Nations FC player no na ekokoba sanso a na Sadiq Alasan Nations FC player so Kotoko open no na omumfinfi onyine tutu onom ede kwa eno ede etodwa na Nations player be friend Chawite yes has for so any dinachi no the aba beto aba Kotoko dia any Nations ho Sadiq Alasan no and na nyama bi nsisi ye but all things being equal bibia da na kwam kama nyama ekọ nanima nyama betumi asesa over the weekend di no any twemu ayensa aka ewo mu na this player my no stories Kamara Jemfi yes Charles Kamara Jemfi midfielder edema bibia no Gold Stars no ono nso komodie no yen shani mu say probably bia in the course of the weekend enkonko Monday there na Kotoko befa na no money na wie na madinka ka say sikasem eno mudi hu nkita ho 1 to be any ade akwasi adu ni player na ya na offer na akwa bibia ho aka wa na wakra na contract awu a ya na akwa bibia na so Kotoko ejina pole position and am say one former player bi eba akwada na obua na watimi ama bibia timi awie peye ewo munti for now Da Costa Usu Sadiq Alasan Sanso ena abrantia din ede Jemfi Charles Kamara ni nyina no ejina pole position ena 3 Burkina Faso players and so arrival ababeka one Togo ni no ene one Burkina ni hu dada ai ne omo de omo kan 11 players a Coach Zito eyi wo mo no enra day 2 no ye ma ohun we now one player betim di aka ho ena no pay exclusively ansana day 3 esha asiye no Benjamin Chivanyo under 17 captain edema the Black Starlet na Chivanyo so orazito enya no a so pepa nti expect best bia 3 major signings enebeba abeka ho a Benjamin Chivanyo no ono ya dikoi ba ko ede ama anuanom miensam di kan bo mudi ba ko amfa Chivanyo no eberem aba behemu a eno kakra di tudwa ewo mu na yate se coach anidin ede Karim Zito o say ade ba ko etete ne pa ne se ni player e friend se Samba the best defender na o use no wonfinfi ho no na ni nye ho enkomo bi akoso na nkomo no ekoso ye nua no gina ho na oti asem no emu nchiremu any day 3 what we should expect any ade nyina no yenkonkotie na na ba bibia bokọ de boss player bibia yeboko ewo ha say nice one na enkomo bay na atodwa any ade as say day 3 of Asante Kotoko training you know and answer justify your inclusion almost my encancer but emu they are trust bibia practice and day 3 no any ade any remi na fiada an opportunity to koko de any ade today my information be oho enra nwumro ma ehun say coach apeke 11 players 3 players ababa beka ho ne anopay ebeba akoye be say do 9 yes that is 14 yes 11 plus 3 na kwa 14 sa na yenim
Kotoko players are omu follow omu nyina for now. Me the atuja e the amaya na team for. And come back na akwa so Zito enkom obom efa Samba ho. Zito enkom obom efa new arrivals ho. Zito enkom obom efa players are air trust you ho. Bom enkom. Okay, boss, me no wa say na me na ahwefo nso wa say. Senya wudi kan ekan no. Share from Ukwada no. Me to wenim say Kotoko nhihye ya omode sa adwumadi eba so nyina ne say omo ehwe say players a ebia omo recommend wo a omo nya hu omo modern bo no. Omo hwe say ombenya bi edi afrim. Enti enra after say training no e course we and say trials no course no. Ana coach Karim Zito eyi mrantie du baako. Na ne mrantie du baako a oyiye no. Ne nkomodie mu a yene no ediye after say ye training no ewie ne say sisi a ohwe position a ohia player pa position number 6 ope DM and I say defensive midfielder a best supporting because season no eba bend no na oyusu abranti and din e de Samba Galbani Onel also ewo DM role honum but sisi a no eba center backs na abranti a ohia wo no ne nsa komu nyina sisi akrampo no me no ka se wakwa sign abranti a me din e de Razak sorry Nations FC Sadiq yes Brekum Chelsea omo a defender no wakwa sign na ba beka center backs no nti no ekwo ne mpo yes Zakaria nti ekwo no enha no eba akire ho na enha no beta akire ba bia ha na sisi a no eye right back ho no right back wo ehwo so ehia ne pa because nipa and as a player obe backup e de ama Lord Amwa no also ewo injury mu a onye fully recovered eno eye Abranten din e de Emmanuel Corti enti sisi a na owrem akwakobo president camp na wako South Africa akobo other matches e wo hono Toyota Cup ne pre-season no onya obi e right back wo e ka Abranten didi Lord Amwa na Emmanuel Corti ba na also be ka ho bibia be ko ya anka nani beje pa but sisi a no ohwehwe no eye DM na enra training na course na ena no pay omo a coach epiki wo mo no any senior team ne be training ena no pa na enumere senior players no so akwa training no because now Friday and I was say senior players no training no and papa ya selected now and I say 11 players I was select to one 3 foreigners Burkina base no eba beka ho ama bibia ye kama no or hwehwe say some players no obenya defensive midfielder edi ababeka the team no ho na eyade ehia ne pa na wapre se obenya wingers 2 bi enso edi aka ho na wenya right back enti coach Karim Zito hwehwe se obenya ebia 4 players akuna nimu a 6 players ana obepe na 6 players na cramp no ebia obepe bi na odomo akọ junior side ni mo in case of emergency bia no na ya push wo edomo aba senior side no ama na aba abebo akọ bi Kumasi Asante Kotoko team do Emmanuel Jamfimo ana say Abrantia di Adimambadu yes Adimambadu nyina wo squad or select wo no de but eba kire ho na eho ehia ne mo ba bi ehia ne kakra na akwakoye right back no but DM ne de ade a ohwehwe eno ana ode anya foreigner player baako ewo mo mbeye trials ni mu na ohwe player no ne height a ode ejina ho ene ne ball control na aka nyema ketwe bi na wo ho a coach Karim Zito ewe se Abrante no ebeye enti nyankopon ya adom a enna no pay training a omo ne senior team no ebeye no ana oba assess player ni ye pa se ne modern ball no ene Kotoko no ebefa ana se emfa ana 3 Burkina base na omo eba no Burkina fo no mo eba be ka no enkomo a ye die ne se ba ko enso ye die oye midfielder ono so eba be hwe se enema betimi akoye enso edi amakro bi Kumasi Asante Kotoko eti enra 11 players in there coach Karim Zito selected wo but positions bi o ho a ana ohwehwe se ne nsa ebeka ama bibia enso atimi ayekama onya wingers 2 bi e de kan wingers a o ho sisi a
na onya striker ba ko bi ka ho na onya ni defensive midfielder na ene coach Karim Zito say wawie enso e wo ho but ni nyina mu no Kotoko team no nso gusu a omo edidi nkomo say do the two yahwefo anu ahyase no say some players bi wo ha omo ehia no nti after say coach Karim Zito select players no Nyankopon ya adoma end day train be koso anopa pa 8 o'clock ya training ebe koso eno selected team no any senior team no mo e wo ho da players o ma ba no o be training na edru numre na o ma ya select o no they will rest na senior team na kwa akoyo mu training because o mo ba koye tactical training e dey rua match amo e ba ko boni mu na o mo ewia Saturday echena no papa 8 a.m. o mo ya select wo mo no e be bo friendly game sisi a friendly game no ana yenye hu say e senior team na be ba bebom no abo na say team we free baby aba but time na de e anopa 8 a.m. ana yenya say say ba bia e be me ahwefo ene yetiefo enso ate ne be koso e wo training ground nti ana no pay boss koma e wo kono no say enwa players coach Karim Zito select you know say odi ewrem ene na training ne ade akoso no sa na enkomo no ete baby bia ohia anase baby ohia pass si number 6 say obebunya obi na watimi support ama bibia e come because this brand and din ere justice nkunkuble ye so was stay anase oko though communications director Edema Kotoko lawyer Safu Duku say still a part of the team but ye nim so oko anase or stay so and brand and did Samuel Tinedu as we injured because there's how 2 players in and I am with table 6 Edema Kotoko na Samba and so abeshem but opese Samba kwa today na open number 6 at the room te hono e wo hia coach Karim Zito pa etim komodie mu no ye hu se oboso bebre se obenya obie a obetimi abo number 6 no enso ede amano na sesia selected players yi mahu se omo for yankan se junior side and the bass na enra nwumra no na ya na omo for omo de ko senior place o ana se omo residents o ana se omo de ye dey omo si omo ba bi mo bi akọ ni fie ana okay the thing say enra ne de dodo na efa omo aka ne koye na ene no mobile training ni pa players omo ye senior side on buy no it was only 3 players any technical team na space bebre that was enra and so ewo yes na space bebre and so ewum it is space na ewum ni ntino na e was omo mbeko krom ni ade ba kofa ka akọ omo afiefie mu no ba bi omo ewo no I was a team na support because Kotoko players ni si ewo fumeso a ka no e ba be si ewo ka ba be gina menhia okay Kotoko ba se kan ni na be yes nto mo right e do mba krom na onso atoa so akoba bi a opese onso okobia eti player ni din e de Osman Amudu Osman Amidu ono say me ne di nkomo na ote faade mamponte echi ho baabi enti ono so for kan bi oso ba krom na aye de wa ba betoa so enso akonti omo a omo select wo no na omo kwa akiri no omo for omo right na omo ba krom na omo so abefa atoa so u player Ishmael de no ono so yankan so ono so omo select ne de Ishmael de no ene squad no oka ho but after say omo wie ye ma nya kwan ne na ni nkomo because me here na who say na ni agent on ne buy na ayo omo ekoda dada but so kwatwe na ye wie na went me anyina ho and discuss ya na say ohwa amfa no bebre so na discuss so ya na amfa nti ye nhwe e bia na ne omo ba no pay no na wa beka ho bi yes nti anope betete ho na ya hwe ne beko e wo ho no it was some place bi no mudi nkomo a nkomodie mu kire say omo ye part of selected players no but okole de ya nwura ho anye but anope de sade ni betete ho na ya hwe omo because omo ebehu omo ende no anope ya e wo training grounds no omo ni enim say ya select omo ye ene ba bi a omo ebo omo si omo kan enso e wo ho no ya dey say team bi e wo Kumasi ase e friend Simba Stars yes say Samba say Simba
Stars almost 2 players selected almost a part of your friend say any team never cost so no players in the do na nso aselect do na aso kofie do na aso de bufu na ekọ but yenim de omodin ba nso ye ni na say enra ye yu kofie a de ben ka Kotoko ho asem bo ni bia ofie da bi o de e bia emre pemu no nso kọbọ ho modin ba bia Kotoko be hu so ma ba beto nti boss enra ena no pay ni ekọ so ene ni anope ye be kọ so kopim ochina e de kọ the Mondays because Monday e be final. The Monday ni be who players are or be part of Kotoko next season. Nana ba better say Kosua na e follow radar na my na the better from Biano. You didn't come. Thank you so much for your time. Boss, that's nice one. You're saying training about Kwame Gracious or no any Kotoko team nachi day in and day out at the Mayan. Now, one story I picky, they can't want to say, a woman say hard to folk any show interest or Razak Simpson, Nations FC center back in the move. Now, Madin Kaka say Razak, will move you are brochure, so Kokusi kind. And not what about Tanzania prayer bridge. Also, Heart of Lion Strike and Oko Cambodia. It's a ruin I bridge. Or foreign deal be or more shed near maybe. But I said foreign deal no I have black a crap. Now Padano some says what na Kumasi asi akan anko penti ase na entourage ni bi. Any Kotoko company for ni bi adi nkomo say onya CAF Champions League CAF Confederation Cup ni bi anko bebo. Na nka ene from Blackstone na about Confederation Cup na nka no ano no. Nkomo ayate nti na e dey ato fembrel e ka e dey kire no. Na ese Kotoko company for nso agya to say na so we dey ye. Obeka bra samba ho. Na nka ene omu gina kire omu twa no wadra ka ye pa. Nti call no said the baby see mpanyimfo bi so no administratively oma ya nhyira mo mudin so na baby see na emom na penkra ene ya de nyina owura kwesi apia James said the omo ewo Mzansi that is South Africa na me se nyambo amande omo meeting bi or something etoa so eso mo ye ka ho no omo bedura ene omo betoa so na omo Nations FC nkomodie na kwada na request no omo heso omo betimi enyina aka bom na mutually omaji atum na ono so abeka Kotoko ho for now there yentimi ma percentage yes nkoma ayate a yede atuda omo si Nations FC enam so ono has abam has nso panyini pa team ni sini na so ena frɛ miame ofa ma de nyina me ofa kwa mechi ena one ne ka ho asem so akwade nya na anka epe ema yeso nkoma kwani mu ena kwada no so nya Kumasi team ya ekro bia metema ya nko no so bebo na Kumasi team nso ese saa dia se ne ade po ofie ye enti nka beka ho ene ne samba mo nyene yoyo wachire ho na yemfa nto aso nko odokrom ene ade a enti nyame di adomo a mpanyimfo beto ankomodie so ama nations for na so ma ye the oma turn between omo hu de omo nyo but of Kwame Chei yekusu nunu ma ode be ma Kumasi nam sa brankese ani Kumasi de se bo ho ani enti eno so hu nkomodie ahyase ye be free ma ba bia no unim se menya ade a me de be sie oda me de be somo na won so nsa tumi aka bi intentem so na yakoye no exclusively ewo GH Live Studios your number 1 na yemfa we into just say yene former Asante Kotoko players ni bia didi nkomo beka the last time he premier ni agi nkomo ene ne boy yene Francis Akwafo nso di nkomo ya premier the amount to say legend akase miensa bi ni ya di nkomo na di hwam na ya kan say emu hwam edi tie ba nti expect more say the best more na bipia timi awie pay say Kotoko no ba yesi mma bi Kumasi omutimi sala eba ho e wo dem say krache Kotoko na wo bo no ye ba bebu asu enyasem kuma former players akase mienu e na confirm ya mai ya beji e de afro manu mebrese mti expect e wo channel ha subscribe ya oche adanse oche tito onom ai ash go dumia no e wo oboase from adanse mai ombobo ho sipa ko na go ni masa supporters ni jino mo say adanse oche na esa dance ma go na che nti enei me ba cho unsubscribe ya oche subscribe nti sa oche esa ne man tofe ma obehwe ne ma hodu pi interviews ya ye no blockbuster nya asem kuma kra any stories e dey ba no ma for tren anu nso e de nti momodin ne di echi yemfa nkwa ni je chrome na crop ya ma poma metema Asante Kotoko the Royal City Club no yenyina yensum ne yenyina ba yemfa nkọ nkudumdie kwan so ne je chrome kwi na emfa nkudumdie ensum yenyina ne ensre de say
Confederation Cup aye bibo ye ba be show ma said the Siki time the Cotton Sports Garua for no saa na ese ye na bibia no ebo pe so say ya pese na itimi koye nimti yara say o joining this very fantastic episode I did in Sempano Esumo and day 3 of Asante Kotoko trials call it abia practice and I said call it abia yes honesto saa na tie nti emu nchemu nyina no right after and now no pre training no the best have the about some more exclusively now on Sir comedy with Derek Saint Kizito. Thank you so much for being part of this great channel. Channel and I am Mohamudia. Yes, my Santimai. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?